5 okuruga okusya abo bantu abasukuhebwa obwire okuhereza kurungi munonga abantu abakoba bakwasibwa n'obujunanizibwa oburi kuba bwabahebwa babukore nko kubashemere kuba babukora. It should be noted that this is not the first time tumungo kubanza tiri kugira ho discussion ikeje kiganiro cy'kwenda questions zakachiti tukatwarakirebereho. I think if my memory serves me right umuntu biri kuna mshanje tukatwarakirebereho kongo kurugirira hari Norbert Mao ori minister ahabwa justice and constitutional affairs na shobora ngo akanikokire akokoreba mu some of the reforms ingashizwe mu mpinda hinduka izibashitamira bahango batarimo na bamwe bakacencura bakareba ngo tushemere kuzirebamo aba Uganda Law Reform Commission and umbigabi bino agira ngo after, and I quote, after 30 years it is time for an inclusive, transparent and comprehensive review of the constitution. Okurujira ahari Norbert Mao kutuwa kuza kuhindura iki nchimanje manyisa ngu habeho a rigorous activity debate zitandike kuganira nshongezi kunkana na oku amending ngasho kuhindura kashe mu constitution okugira ngo kintu kecho kibase kubana kibaho kinte kija ubwire obu abanyishengero bikibine ku studio mbobembezi aba National Resistance Movement abeza kutorano batwire bari omukeho gukabo okuko muri Chankwanzi kandi kijumbwire obutwe twetegura okurahira okwa abo abatori inwe na government ero kuza umugukamo hati nanye nukonti unkashara munketa Eva Skafureka umujenjuzi wenshonga kandi mugenzi wanje mugenzi witu ekoma ni face hano ya TV West wabiri umurubajuru kwa kanisa government akakajwe bumushana akazo mu government yabena hakanisa akagira ngo nawaije abanze yabiganira banzo no musi abantu mune kwakirana no mwami Nicholas abarebe ba TV West musibireje host wanje mwami Bobzi iwe hagana najukwire management ya TV West Vision Group mwena mwe bari munonga kutwisi aho buhereza na ni mwabarebi mwe bari munonga mazina benito Eva Skafureka nko kuba babagambire omucencuzo wenshonga byo bwebembeze narishe byo butegeki murimbarira narishe mu region narishe mu ihanga ryito rya Uganda buruho kuntaho na nyowe eshonga nizitekencora burevo yo rukuntaho yona. Okay yabare munonga and for the first time on my site nataisa omwami Nicholas Murindwa tuhaburwa no sibuki sinjiro tukubona sinjiro necira kutwereza very interesting stories kuchukika mu politics konkana we turana bo mu rembo rwitoro rwambarara nawe kwa kwatari mu mirimo yendijo abanaci inshurishunga ize byo bwebembezina na politics ni we ramusi y'abantu tubone kutana kiceganiro cyo yebare munongo mutegeka cyo program mu Bobs na kushemerwa kandi nkirize ntangire umukoro horare bukafure kogo kandi abantu benyine bamanya mu region age aho kuba tuyiro muri yebi abari kuturebande Nicholas Murindwa tebuhaburwa indagabukanga mu rubwango town council abantu bavugango bayizabone bareba TV munonga n'ababahagira munonga kandi babakunda mwenda ni mumwe bare kutwakira kandi mukatebekanisa kandi mwongere cyango akutunguka kwa Uganda nyinda kubasima mbona bari batureba twabatangira ahabon shonga yirizo bari munonga mwambo. Okay yabare munonga Nicholas niko namutandike niwe ahabo kuba ejo kubanza the timing obwire obu proposal age HTSH chiziremu obu abanya-Uganda bahereze kuza umukutera karuru bakatora n'abembezi abo bari kwenda hati ntabora y'ibiro bice bakarahira bakarahizwa bakakwasibwe bikwato mpaho bakatandika kwebembera nkuko emyoga itari mwe nemwe n'ubwo bembezi bwa bakwasibwe. And now this proposal comes in. Kuba no shoma in between the lines. No jirango harosho nga wenchi propose ejiro mubwireho ubwirobo. Is it the right time? Abonchi taragirebere enyimaho abonchi ejiro mubwirobo. Yabare munonga umutegatisho program. You see, tunekize kukimu mu nseji. Uganda abebe mbesa bitwine. Babire munonga abari kuteka tekerenda zabo ukukira abantu abari kwebembere n'ikintu cyo kutangaza umutegatisho program n'abari no batureba nitujuka twena kuko watugambira uri kutandika itekere bari kwenda kugara kari yabireho
umwaka gwe 2017 hati kubahereze ku leta nanguruka leta de leta briga owatirwa masase y'abanargarwa yafa mbone kigenderero cye akaba nayenda ngo bihe myaka 5 iturukumangwa bebembeze bamara bari kutwebembere bagiteka myaka mushanju kinani kugambira ko yendezo kuri yo muri yeki muri iteka ko yahereze ku leta ya shangeri yaza kora konka abanya-Uganda bayenda bakunda abine Uganda at heart abine Uganda hamutima gwabo bagira ngunga bazo mukoti ba challenging itekero ashoreka bere supreme court umukwezi kwa mushanju umwaka gwe 2018 yagira ngo eri tekane kikafuhero gwire abanya-Uganda tumukubasa kubesibaho tumukubasa kubekomaho bwanyuma yo kubabona abonese myaka 5 kandi mugenda mubongera hindize bire bimushanga tekate cyo program nawe rero batureba abanya-Uganda out there including me netuba tubona wine nabebembeza tukubarangwa imyaka 5 ege hohoriyare tukabakira ako tine cyo kureberaho twina abantu bingi nazo mu office amare imyaka 5 imyaka 5 yamara ari kubebembera nimwe numara umugirangura hangugu tutuyambeje imyaka 5 kirikanga ogumwebembezo oturemirireho otkorire busha ubundi akaturugaho tukabasa kutunga umwebembezo nundi ijo for purpose of context ogo mutu nimba mu motori nje cyo konza cyabyona ko kanabwe turebe aha ito international bari kuhereza ni manyangu ngoko kutinchwe nshonga numanya esente ziri kwingana chizi twatire umukutebekana sobururu gwihanga for example kandi naza kwataka hwireho kire abantu bayebemberaho emyaka gumwe 2 discussions no kutisa abikwate nakaruru akaragaro cyo kagire kata kutandike so oshana n'abantu abazayo passe they are not really concentrating kuba kwereza abantu bohereza kore kayo natekateka akarura kari kugira bata akarikwisha spending a lot ahabururu obutarukwa butuguma myaka 5 would it be prudent kugira ngo amyaka mushanju omuntu yazayo imyaka mushanju ne mumara nagezaho na hereza abantu and then after that yagaruka twareke turebe whether we should give them another time. Thank you so much. Umutekadisho program hati ekizibo kitwine tikiri aha myaka eyo amara mu office. Okay. Ingenda kugambire ngo twina abantu binjomo umuyihangeri abarino baza kumara imyaka 20 bari bamemba ba parliament. Kuganoza no mu constituency zabo oronda neva kuzirebe kubura. So echango tikiri ahakumara emyaka mu office yonero kurga haba chairperson LC1 up to the highest office in this country echo kureberaho umutekadisho wa program nyowe ni nyenda kuhereza cyo kurebera cyo live tukarebera abanya-Uganda bari complaininga nangwe namabango bari kugira ngo kuturaho umunonga kwa President Museveni kuretire ibintu bingi betagenda ko kushobora kwa bigenzere. So the whole context ti umuntu yamara emyaka engahe United States of America President namara emyaka 4 ekisanje chwa akore ndize n'abamongere cya kabiri tiyo myaka 8 ata konkirizo bantu gireba nkenseri yone ne singa yo okurakurana omunsi yone nakutwara hari abantu mbajya mu tukira kwebembeza mnonga America erhari Tanzania nyoni ndiga haboda Uganda na Tanzania hari yo witu nimbyetegereza ki President namara emyaka 5 ekisanje cyecho agaraka hendize 5 baba mwongire echo kureberaho bajaka cykwete ba Benjamin Mukapa kabareba 10 konka baceza barugo mu office bagira bakoraho ninkizana niyo mwambobs ngo twine chango aha electioneering obwiro bwinji natumara on politics uruzinangendo turiaho manyate mwambobs menisasi abantu no mango wanda kwenda kwesimba 12 ashatu nagume batandikire kurugayo hire mwana wanyundu kumara rugo itoku we yatangiye kwerangira mwemeni ngambira abantu ntumbaza mugare ko mushije akabanza akarahira wari kwenda kwesimba nawe so twine kizibu cangaho inye naho naho tuterezeho konge kizibu nacyo kindi kirahare ha myaka eje 5 mayana yemu kugira ngo nimice bari no bateganisa mutakagire kubarebaho imamukozereki korera myaka 5 ejo mwambobs rero abantu ko barasibe bakongera 5 ibikumi bakongera 5 ibikumi 5 kare na 13 bajukereza konka mureke kutugarura marara omisho imabebembe. All right yabare mnonga rekanze owa Evans Kafureka ahabo kuba obwiro wamara no hereza umukate umukapacity yo kuhererezamo I know niwe noreba office inkezo kugira ngo uze yohereza abanya-Uganda
ebintu ni kabiri icyo kubanza cyarabyibona abanyarwanda batanu beta habeho reforms habeho impinda hinduka one of them need neza neza abantu baza kureta icya kabiri no kugira ngo abantu abari kuba baza mu ntebe kuhereza nebahereza batashitami abo kuba hasi batiniri people have already shown their mwabahereza ubukama kunkaba ababintu bahakanisa ushango tibabazanye nyuma they are not rolling behind them okugira ngo bahereze je abantu ekibuzo cyanje kigira ngo eshongejo n'ikintu kitakire ukugira ngo abantu bashitame bagire ngo politics zitu as a countries America ziruhura na other countries konke zitu let's set a trend de como tumute tusanje tute emyaka mushanju umuntu agenda hereza acicira abantu abashakire omyaka mushanju yamara tugaco mico tureke twankorera nacyo nijanjurire gurine rizoba niza kusupportinga kitenso cha mawo tinka kusupportingaga but it's my first time supportinga kitenso chawe choresire ngu MP na president tamu baje extending ba amending mu constitution ejo babongere emyaka ebe mushanju nashongaza babongere mu emyaka ebere be mushanju acha speaker mawo tinkagera konkata cyo kwata mwa emyaka mushanju kishikire kimwe ubiyatanga kurete bitiso birunji ningati waza ku atuma mwenu kuwaguma actually gendo apologizing wa right honorable speaker among Anita Mong mawo gendo apologizing ojiro tinshe otindebere mu meshe meguma mu position eje yindu mwa minister wa constitution what affairs hata hon hotu kwenda nkekitenso echi for example hatu mawo ntukwenda I support it with these reasons echo kubanza ito nkabo kunde ntunguka tube turuhire na politics za burizobo emyaka 5 omuntu takashitamire takashikireyo takagizire ebiyaraganise takabikozire okubwabwo bwire rero ngumugarike muze kwesimba ekindi abantu politics benzire kuzihindura business omuntu nubwantuhereze kumutayo kumuterera karu hato already yono yoreka interest no gututira omuntu ebetakagishitamiremo some people already showing what interest hona shiwe interested nyoni nyofunza kwesimba mbanza ndeba oryo muntu ebetakozire konkayo nani ndo muntu orumwakozire tinkwesimba hati ninyebuza bari yonvest nuboreka interest shaheje na MPs abutitire tubakarahiri imwe bari yonuboreka interest what are your agendas na reasons nziye hati ninjangwa kitensese cyo kugira ngo MP na president bamareho emyaka mushanju tutakagariche kutera karuru nchiza kutuyamba ku rugarya abo kwenda kutabisa ngo turugantunguka tugumente siyo mbyahoye hoye ekinde kinkusupportingira ngo abantu ababutitire yo aba batakarahira abo kuzakurahira kwa katane kinkusupportinga ngo bamareho emyaka mushanju natandikira president ito nka Uganda twakabwine muntu ora repressing president Museveni ninteka ngo bundi yakwisyo myaka mushanjo ejo twamwongera kwebiri akaba riyo naturondera actually when you compare ebyamini no kwirukana no kushara maraka no bunde ntarabirebero nimpuramba bitebyo kubanyunka kora history ngangi ya distinctions najikora mpaka I think nkaje dropping anika university but when I read his history amina karyo musazi wa maraka obote yaturazo mu bujugo bw'ebinyansi bw'ebirere obworo ya leta karche yakure y'amakuraro mu bunyansi ebyebyo ndyo bote yakoziri benayisa uwo bwa president obwe bukanu bukoma Kampala ahubwe bwa president bwabutakurenga otamweta Museveni oruko haza kurabaho akabanza karamoja kuba yambenjarana n'abari kubiba wende akabanza nosi kubatasa koni atabanduze na ankore noruguta kucyaro rukuzo weherwa kitura bubara rukozere kanushata karukoraga so we nabanza abariki abarukubi so hatogwe president nuwe twende wamukomperinga nabenyima noreba ngo ruyari na nabakubeba gizire benda katugere ngo position yabekero kubatu norebe wireho
wakukompeyaringa abenyuma ba presidents noreba ngo tutwakagwine muntu emyaka giona santunguka nkeje Museveni akoze emyaka giona I think it's a point iyi emyaka 5 nduguteba horo yagambere ari kugira ati the problem tukugira ngo nubwira umuntu yamara umugira ki office umuntu we have MPs that have been in parliament for decades bamara makire bari mwishenjere konka twaza ground twaza trackinga performance yabo ariza scorecard zazo mwezi kushora abakwate no kuba mwishenjero we still see a lot of gap echo tshikaindwaga no bahereze myaka ejo yona for example ati nakugera ngari mbarra TV gitestame muri mbarra hatukanyekeraza ngambe ukacyari mbarra ati to ngambarra burariyo na TV West ito MP zabutura bizeho ito oba mubongere myaka 10 we don't care kuba tukabanza twabacekinga wazarse site sausi honarebo mwine mpaka ebi yakozira Kirius MP na hati bikirya ground nibyegambere nobwa kujya nka hati we yarekeraho gukora ebi yakozire biri bikiryo nibizara abantu nibabiganyirwamo twaza hari MP wa Mbarara City owabacyari ogwowe nyonga njyango burungi bwakoma hamisho cyarite kibajo hatogwewe oko kumura mission kwa kumanya kunwana oburungi omutumana kwa kumagunwana sana aina abanwana muri Mbarara aina abanwana rengo rwa region aina abanwana rengo rwa national aina abanwana rengo rwa East Africa aina abanwana rengo rwensi yone obwo ni cyarite kibajo ntiyo uwo ina abanwana muri mugwa member wa parliament okushaka aba bantu bari kugenda akakora abatwirebo tibine bari kugenda akashakamu mandi yo ninja ngwitwa bututiro no bakumara he myaka 10 we don't care ba amending a constitution itwa bututira yo routage za site south site north eje yabakashaba Christophe ogwo wakakora takabe na MP abambarra yabahamize yaba connectingira amashanyarazi yaba shakarra amaramizo atakagire mu parliament ebya bikoza atakagire itwa bututire tubandize twaba testing atogwe we yamara yemyaka 10 nikinshara yabakozere atakabire MP kandi hatikabwa obwagire then president Museveni wogwe mumureke complete kargira tanarugaho ati karatusasubwi nko kwatwe natusasubwi nwara tugira mwe no kuwanda wedusobagana mbenda no bakweto kuwanda weduso owara atore katogo atunu wenche bire kurujuro kuntwe nyebemberi hanga nyoti nkare mazimu munya Uganda yo nandebe wakugamba mazimu tine president orakozire ntunguka na rukundo ombanya Uganda ari kwisi ya president Museveni tinkwenda ngo tuguruke tugende speed tugo mu kintu Evaska Fureka Uganda nihanga nkagana mahanga agu turu kugira ngo turi mu ntebe kanisa ya demokrasiya ntebe kanisa ya demokrasiya n'abantu kuhebwa journalism bakutera karuko ko barukwenda ukurundo mwebembezi okubarukwenda abantu abinje batarumwe na bamwe na mnonga abaruka kanisa ntebe kanisa y'ijini bagira because we must look at both sides of the coin bagira ngo echwench informing okwenda kongeze myakiji ni selfishness ya bamwe abari mu government arakwenda ngo mbare makire karingwa echo cyo kubanza cyabyo echa kabiri no kugira ngo are we not giving a slap in the face of democracy abantu tuyontu baka na neche babire bacine cyo kugira ngo no basa kweshara mu muntu orabebe mbere na nadia rwo arabebe mbere aturi cyo niziraha kuyiforming iwari yo notekateka ngo ecyabakeresere ngo nibayendeza ngo selfishness kimanyi wari kusiba nacoro mushoro ngo president ebo bururu babwongera ya myaka mushanjo mushoro gotwire noha nukugendera kutebeka nsakaruru some part of the tax you are paying sentezo nizigendera kutebeka nsakaruru kaki kaba MPs na president mwene kuba kongerayo nitwe bintu noza kushanga bitwantutekateka ngubyaza kutemba za shukari zaki no kushanga ibintu bitwante za sabune bitwantekateka ngubyaza kutembe be no kushanga byaguma ko kubebiri ninga byashuma habwo kugera ngwe zakubire nizigendera aho nubongeza shukari ngo ba MP bafune sente zo kutebeka nsakaruru akaruru tukabaho after 5 years so hata witwe
nituba turi nkoko kuboyeho zoro rugoboza ba MP emyaka bagita myaka mushaje ncuba ncoreka ngo sente zanza kugenda after 5 years ezo hata ezo nzo bazasigara mushaho yitu y'abanya Uganda suru reducing tax ahabwo kujyana na costs zo kutera karuru nazo muzo kuba zitari automatically twasitagira mu karuru after 5 years then never opposition na role more opposition you yagamesho yabo opposition ati babo opposition ekekitezo mukakisimere munonga bwo kuba numbuza kwa mwahone buhome timwe bakozi bemishango imwe abo opposition abakozi bemishango atabizwiro muchome kumwe mutakwenda yo bandi okuba binja bazwe muchoma abo opposition abo beno kwana bemishango neshango zo neshonga zo bururu ati mwe mwahirwa bakajyangwa karuru actually mukahirirwa bakihiraho na kimwe abo kubaka kwija nimwe mutakuma controlling abiniga byanya abo opposition nimwe murayujure buhome none mwe mutakwenda kwijure buhome mukabe mu supporting ane kitenso eki all right nanka constitution bajamendinga MP na president bamare myaka mushaka njya kugarukira twaza kuzoka cyo mukahumuro kutukurwa mukahumuro ndugu Nicholas reforms ezimuru kwenda neziha abo kuba mukashaba ngo habe reforms isn't this a step in the right direction kugira ngo twatandika katandika nece tugire izindi pinda hinduke tujyantukwa because we are trying to democracy yitu twenda ngo we make it finer agenda nebonera twikarure mu rwamahanga gwagamba tukakora chi izindi reforms twakwacha satana reforms inkezi izaretu reka tumero kache kuturagaruke ekiganiro chitu nkigenda omisho hano hati my name is Bob, we'll be right back gumanitwa. More fiercely contested than this. One of the fiercest rivalries. A huge clash. He's having the time of his life. Can you feel it? The shaking. When you don't use Momo, you get unwanted surprises. Save yourself from unwanted surprises. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Tangaze kwamisiriza omukago omutawuni ya Rubare ntungamo ebirabiri na kimwe byo kwakana oku taza kutogota kitafundikire obwo ba boda boda ba Rubare Town Council barukuritana n'aba boda boda ba Rwetobo Town Council nabwanyi materabo mupira kwa kasisimuko ubwo abahereza ba TV West na Radio West barukuritana n'abakozi ba Nyakaejo Sako ompira kwa tarikana patono kwesa kuzana kunji mwana kwa master teacher Ivan Murungi yateba emipira yombi eriyache cha Rubare akatare wanyuma yo mupira twena no kwegeranzura a new Bab Hotel okushemererwa mpaka Bushesere hari abeshongozi nka Vale Music, Famous K, Shine Omuchiga, DJ Inox, Mr. White Party, ba MCs, DJs n'aba comedians okutamu n'umusha kademeza n'emitwara 25 haro ebyo kunywa byona okubukinga tera note mushanzu 82 note mukaga 15 nshanzu na 8 tweshangeyo Nehinda
yabere munonga mwana wanje tabarukayo omukahumurako izina ryanje ndi Bob's Gad Abaho turi hano na TV West akashozi Bowman ho turi izoba runjinkeri turigumiza muntu ganira shonga sazo mazimwe biro ni 16 okwezi no kwakana tugamba aha taho entebe kanisani gashi discussion proposal kuganira aha kitise cyo nkiretwa bamwe bari kugira ngo emyaka 5 for an MP terukumara emyaka 5 for president terukumara na yendo bwire bwinjiho okuhereza abantu abari kuba yakwasibwe kandi mu segment ya headera twareba hanshonga sazo zimwe ezi abacencuzi bito abasakwani batumburikira nambo ntwenda karaka tukabeyongeza omwamini chorus nakubuza abo kuba the opposition n'abandi bantu bagira ngo and the government as well n'abandi bari mu government bagira ngo we need some reforms kugira ngo democracy yiteji ebasekwane rugarure ngo eza harundi tukuza kuzomuka humuro nakubuza ndikugira nti reforms izimuru kwende studies inzi yabani mnongo mtekaticho program I am a journalist by training. I am a researcher. I am a student of history. So ebyo nakunkubugita ni ntegateka ngumpikire kugarika mu kibuzo cyerizeho nanye ndangu tugambe amateka nagagamba ki article 1 of the constitution of Uganda negira ngo power belongs to the people of Uganda. Constitution netwereza man itekaniro rumwe narigira ngo kuturuza kuhindura agente entwaza y'ubururu n'ebindi no kumara ebisanja imwe bariyo bakutureba kumukubyetegereza turihagarika tubuza abantu no babuzo suru a referendum no baretera karuru katerwa bona 2025 nkareba ho referendum bari kubuza abantu ngo turyo mu mugendo gwa movement tugarike omubibina by'obutegeki karuru akabakatera waziyanga 205 batera karuru abantu baburijo bikiriza ngo mbwe hati turuje omugendo gwa movement tugarike ombibina. That's how okutwarigira omugendo tukagarika omumara tupate dispensation mbono but now I challenge him TV ni mauna hororo nyankore yabari omuhabuzi wa government kandi minister w'ibyamateko mu Uganda agenda shome atkecho arete eriteka ndiyo rumara garrombanya Uganda dera banya Uganda bacumu manyabanya Uganda abo mutekaticho wa programu nebo binde cyangu ikiri kushasha kukira bari bari bino batwebembe kandi kanito turyato yo mticho abanya Uganda numuza kucomu omnyanyazi kavureka tinyine shonga konka bareterena no munyabukango witu ari ahansaro hariya bugango na wayicwere kandi tuwamukiricha no munyabukango kibuzo cyawe mutekaticho wa program reforms intwenda zi 1 yote ni opposition inkunda Uganda tebeki kandi Uganda tebekine ne kongiyo tokwenda mu bajukwate opposition ebishikire 1 reforms zinkwenda neza itonga abanya Uganda ne tutekateka ngo ubuntu bwo bwire obushikire obwo kureta amateka marungi 1 ombyo bwebembese. You see the electoral commission yitwine kabagire kugira ngo bahindura mbanja kagambo the independent electoral commission of Uganda. It is not independent. Who appoints those people? Abarukustamaha the so-called independent commissioners electoral commission. 1 Kenya ni mbechi banki ya mnonga Kenya na nakuzingwa ya researcher kuba yene baza kuronda abarukustamaha kachiko kabo electoral commission bakakora izoberyo ryaba public bateka ha television zoro muri Kenya abantu bashabe mirumu barete mpapura zabo baba vetting nsiyona nereba yoro nakugambira nkadi ya KTN ndi following konkecho echo ticharamaziriho obuzibo bubire because even right now nabunki hanga they are struggling uburube n'ubwija the and already nutura abantu abakutunga bukumu the electoral commission you are talking about namazimo mutekatechwa program democracy ko kubane ukura of course there are checks and balances na nebindi tibukura bukonka tuyikirize kwerdinga those people accountable ni manyisa cyo mutekatechwa program. You cannot have a whole institution erukurangerera omuntu kanwe yagira umurumo
manya hari ibintu bitwikiriza omambobzi nijaho wampereza umuzindaro nimbaso butagamba ari tweta conflict of interest kashikunda kugamba uko binjaga rero bose butagareka kunye icyo kiro reforma nijo in context tikondi as an example fire away as an example because conflict of interest tekabura nijo jogoro muzeye waine nanyo buzari tari kunchwera mushanga kandi bamushanga ngo ino buzari nwari umushanga wanyene bamwihama tekate cyo program reform ndi twenda neji twine shonga mpango ya multi-party dispensation mu Uganda abantu bari kugitegereza abantu bokata bakashomere ibi bintu by'ubutegeki bitwagiremo nebiya bakabizamo mukasindikinde nitwetaga ngo abantu ababanze basomeswe bamanye mugashobwa multi-party dispensation y'ibagiremo reform ndize twenda mu Uganda neji tukine kizibu cyango aha namba yabebembezi nangu umutakarebera office emyaka mutakagirebero tuyine political gerrymandering mu ihangeri nabakera batemaka district aruho constituency nabageta ngariam eriyo ko mu za usuko ko mu east ine gombore ni constituency high cost of administration esente ziri kuzombuntu bakutematema bwata unikanso bugombora bwa constituencies districts ejiniyo time tukushaba president w'ekitini samuno ngu umuriform zitwe nk'abanyarwanda bari kusasibwe nseja hamutema bagina hamutema nitwenda ngo twihireho district 16 mugasho tune district so mu Uganda zibashazire way back in 2017 na tizere abo kandi bazashazira bukushaba kw'abantu abantu baro bazishabira tegetse program twine kizibu abantu koko bari umwebembezi no bori yamishoga bari yabor kwebembera ogambera abantu ko gata babenyina bari kwefura ngo namishoga bari ya nebayiza babiha abantu kumuraze kutunga uhereza netwacu mu district urorebe mu district area yabahare mu mboni katwachwera hakanyu bakikacho nabo bambe bukanga kubacu district bakatuye hari imbarra okutwebe turi na hatu nukweturi twahinduka yabare mnonga eka ngaruce owa Evas Kafureka abokuba ni mayino ndakugire mu biyagamba biwagaruka mu biyagamba kunka hari kitweta democratic accountability democratic accountability nuko yijoka direti umubwire w'umumpire ekina nece tunzereta niconkozire by allowing this proposal to pass through kugira ngo ekisanje tucyongeze emyaka mushanju muri nkabayo numugira ngo ababembezi bita abantu batatunga kire kukubahuza how far mwakorachi mwatkorachi echintu kuna nagambere it is a move able that entrenching political power tumukwenda akamwakwasa tumukwenda kugera bata kare kura ata abantu batina ureke zanko nyonkwasiriki abwenche ninchaje nyonka ba MP funga niba ninchaje waiza kutugambira ba MP na byo kutekateka ngo bakozere MP otaka kozere ruyaro gututireyo bamuhe emyaka mushanju ebe bya stress thing kubahagera omuntu nubwagira mu parliament actually honorable mau a constitution eje kujya ngo emyaka mushanju bajubahereze ogita ko kugira ngo yoreke interest kwesimba emyaka mushanju eje takahwire na bamuto muchikomi wenje stress ato muntu bakumurekera kaza yakakora bariyo bamutachoye kuro riyo stamyo mu parliament oriyo nonda korebe waraganisa abantu abor kwebembera oriyo no huram kandi hina kusiba mu constituency oba hina kusiba mu sito bo mu district ngunasiba narunda karu kentebe ichuma victory yawe ngashubusingizo bwawe bukaba buri challenge okagendo tajenzi iwabo nchino hetacho yejo aba bantu abokoreka interest nabo botire yo batakarahire abantu babakomi turukwenda stress itobateza bakaruru tutkwenda stress na abantu tutire kutwebembera nabo tukwenda mbatachoye then another thing honorable mau edi constitution ni nkushabangu nko kuna kuhagera akitenso ece cyo kongera emyaka mushanju niwe nyamba ohagera speaker aneta monga abwa speaker iwe gumaho nho tukwendaho oreke kuguruka okaza gwo mututu ya speaker aneta among tinkarebaga speaker or active or mobilizer nka speaker monga natayebwa komnanka akakarura kahwire aka president aba bantu babiri speaker nitamong
speaker soma stayebwa na nabandi mazima ekintu kibakoze aba okore ba speaker ntamongi yargateso yija yagamba runyankore kuno arukuronda ka help me understand agenda politics agamba yorwago Evers speaker ngogwe twaka mureba gancho twantugirira ngo abantu abo MPs ati na ba speaker nabo tuba MPs abantu abitwa ntubenda bagume umuntu yabakozereje hata karwe umuntu uri kubasa gukora je kumusingaho ati wenga honarebo maona agarka kurra no gamba ngunonda nkentebe ya speaker aneta mong ninga nkor kwenda nko entebe ya tayebwa nyonye nanguru kenze nko mu parliament actually war MP na kwajiro kasinga nyona hurra no hakanisa nkanita mong ninga no hakanisa tayebwa ahabwa speaker na nabwa deputy next time ninza kurindira omukona ni mantara agarke in confidence aba bantu batutukire bintu byabo aba bantu abo korra baye mpango nyoni ngunda because nyono leba zabo bazitutukire aba bantu abaryo mu baspika eshonga context kugira ngo nebintu byabo ati bashashuru wakora umurimo ogabanya Uganda babakwasize but also abantu aba mat twire ntugira baspika abantu bine confidence bino bwese cyo bakozere kunje bunoga ahabwe kintu tina ngo abantu batakabisimbo abo kuba babakozere bakakorera ati mawo position yo rumweje itukwenda mweyo ya minister constitution affairs kanumwe bakutire nonda president Museveni badvisors bawe kubarayo bataka kugambire ngumawo ahabwa speaker ati nyokuru ndiyo kunaruza magezi go kumdisqualifyinga otebe mweno takwata warushaki okamwiriza hii ito ntureba ngo president Museveni noja kubora safe speaker wo yabaryo mukazi nkanita mu ati nkiyo wantere chikondi manyo omukazi no buputera tokushasha konka ati what I mean abakazi ne bita bashije we are abakazi turu weak abakazi natural and physical turu weak echo turu weak no bwo kugira otinkatera wati nyonye kushasha then chinda abakazi turya abantu bembabazi ati ni mansa president witu Museveni emyaka yuwasya we thank God for you konkantu enango muntara kurihi habaru tu genuine abaryo mukazi kujya ngo nobu yakugeza akakushuna torashashe konka wakwata warushaje nkamaho okaza kumuherezo bwa speaker ningo kiciriza ngo aba parliament bamurabyeho ito waba kando tagarika kuza kujoto mushanda kari yandega echo nyona kigamba karetindi advisor wawe onka korare wamwiriza hii ekinkwamya ngo bamemba ba parliament mabono yaza karatizire kushaba aneta mongo kusasubwa ngo yarwo mu race ni mago nagwe bamemba ba parliament baramurabyo okay yabara binonga eshaha zitu zagena nizwayo in fact zawiro so you are going to use 1 minute for this next question abo kuba waba wagambere ahashonga yo kugira ngo babuza abanya babuza abanya-Uganda konka okubuza abanya-Uganda niche is a referendum really necessary tebakagaruka bakabenchmarking bakabuza bakashita misaba abo kuba twaza kanda kasente sponsoring another election because it's another democratic process which has to follow as in processes ndijo mitendera baje ngo abanyishanjiro bije batubuza abantu bakije bakaza mu constituency zabo bakabuza bakapikinga ebitizo y'abantu because no shira ngo abantu bari kwakanisa HTC tumuri ready okugeza no kugira ngo habeho a discussion atakabo even a proposed debate about it someone that is not even willing to take a debate okwetokore kubangamba nyenka yabari mnongo mutekesha kusi nanakugambere ngo we are talking low nitugamba amateka tegari nkuko kugenda kandi amateka togata mu feeling democracy is expensive icyo ntuwentu batwanga batwikiriza ntuteko kugaruka aha amateka kigaruka kugamba amateka nagagira mu mubuza abantu baburijo mubuza abanya-Uganda tuinekize bo mu Uganda nabasindika abamimbazi ba parliament tubarebere butosha aha mateka mingi ngo baze kubuza abantu bakizo mu constituencies beta abantu mu hotels babahereze emicere babaha soda bakiza babahereza ba transport refund batwara mu parliament ebugwiri bakikaye bagira ori emera frat yuko naburize constituency yanje bagira ngo kikire ngo tugende tujukwateho
ukabireba ukugikwata hija bakija ngo babuza abantu nyuma y'inabire ntine unarebere kureka hino urukiko rumwe runashangira rutamira hamara papa soboremwe kandi babahirire sente zo kwetorora ngene cyo program isi nyina mutugambira bareno batureba na munonga bo witubukangana abarene bareba munonga ngo twinikize bucanga umunsi umwe 1 isente ziriyone zifa ijore birabe bari cyankwanza buri mba muhire miliyoni z'ikumi which is okay, it is okay. Waziteza mu bantu bari cyankwanzi zozo ngane zo organizing referendum nyoti nyangire babahe sente no bakubahamagana ka nabasho wize na bakabahira ko nabo babeye wefufu betere fufu nabayenda buri mwe bamuhe billion konka tugamba hamateka bakwate miliyoni z'ikumi zibahira abantu bari cyankwanzi baziteze tuzo mu referendum then abanya-Uganda bere I am saying it is okay to those abarukwenda kwitenseje nkana that is my statement abazirire mbo it is okay kuganye nda kubagambira imo baribyo batureba ngwe byona tubukore ungari unchekari yes mwebare munonga bari munonga ubugambo bwa muheru enyondo kwendera okushaba kwanje nukugenda national aseka itwe ngabanyambara wazar baje biba muturaki okazar charte kibaju mwine mpaka honaribo mwine mpaka rwameramo kazahari honaribo Chris bakashaba ito no baragire ngo okazar president Museveni head wa no muragire ngo amending constitution bamare ebisanja bishatu we have no problem okuba tukabanza twabakebera twabachekinga twarenkora yabo twagira ngo aba bantu batwebembere kuba twaba testingiro na MPs abanda buna hagiro mu districts agane nkashema na Rwampara ni singiro numwemanya himuro no ndenda bagamba kandi nimbashaba ngo mumpereze speaker Anita Monga Karuru na deputy speaker Honorable Soma Stayebwa all right mawor go mututu ya Monga nyombwe na kwese bahoro go mututu yabandi yabari yo abantu tureba yabari munonga Evas Kafude ka batwara kunje munonga baburwa watwara kunje munonga umwamini chorus na niyo abana tureba I have you to thank ahabwa shoyeje kuba iciyaba yabari munonga Brian Twenjiro wagira ngo mukazi ogwe katangwa ibitu man kanagabisa mbiri Brian Twenjiro na nabandi mwana abana tena kwendeze birunji unfortunately that's all the time we had ichigani richo ubundi nchibasagumiza mu amikutari mwene mwe mugita abantu nubasakuronda TV West orukuza X app no tushaka kuronje munonga TikTok tubaturi kuronje munonga namba na Facebook the same address TV West Nyendi Bob's Gad Abaho mukama batindire until next time bye bye. Ombere kwije juba Neka yanjye byarusoma. Nikumara.